بیاننامه مالبند 4 دهوک به هلکفتا 45 سالوگرا دا مزراندنا ایکتی نیشتیمانی کردستان. مالباتن سرفرازن شهید و جانگوریان، جماور شرفمند دورا بادینان، پیشمرگه خوراگر، حوالو لاینگر و دنگدرن ایکتی نیشتیمانی. 45 سالوگرا دا مزراندنا ایکتی نیشتیمانی کردستان و 44 سال روژا بر پابونا شورشان یا گل کردستان لهوه پیروز بید. دورا بادینان دروازه شهید ایکتی نیشتیمانی او پیگه و دور استراتیجیه که هر جدا مزراندن سروک مامجلال و ایکتیا هوا گرنگیکا بسنور دایه. او دوره پشتی نسکوی یکم گله آراسته لشکر بحثاش نافچوی کریو ایکم قهرمان وید زندان فاشیستان دا هاتیل سیداردان و شهید بوی. هر او دوره که ایکم فرمانده هیزن پیشمرگهی ابراهیم عز و حوالنوی شورشان یا گل کردستان لیبرپا کری و گیان خو لیکری قربانی ری آزادی خوازیا گل ما. هر او دوره یا بدهان فرمانده و سرکرده و کادر و پیشمرگه چاف نترس لیج دایک بوین و گیان خو جیرا بخت کری. اورو ایکتیا هوا قناغا نیبونوی دست بکریو دی بردوامیه دتا همان سمت و استراتیجیتا خبات و تکوشانه. بله بشیوازن گنجای دگل خواست و داخوازین هنوکین خلکیو رو شیوازن سردمانه و هفتریب دگل آراسته سیاسی و دیموکراسی و مافی مروف لسر آست جیهانه. هیجایان ولاتین پارزگه ها دهوک دوی کودانه نالباردا ولاتین هریما کردستان بگشتی روی پری فشارکا گران بوینش لای جیان و جیاره و ندا بشکرنا موچه فرمانبرانو بلندبونا ریجه هجاری و بیکاریه نبونا زلالیه ده چوانتیا خرچ کرنا داهات و سامان گشتی دو بردوامیدان و گشکرنا گندلیه دلگرانی و نرازیبون گهاندیا آستش دزدانا هدارا خلکی و گومان تدانینه ده کارودان لپیوه روشه هبن و خوپیشاندانا 16 گلانه و دست سرکرنا بدهان چالاگوان و فرمانبر و روزنامه‌نویسان لباجار دهوک گروه لسر راستیا بوچونامه. خلک هشیار و مفخاز دورا بادینان به هلکفتا 45 سالوگرا دا مزراندنا ایکتی نیشتیمانی کردستان وکو مالبند 4 دهوک دوباره دوپاد دکین جپیگه باوریبون به بناماین دیموکراسیت و مافی مروف و آزادیا را دربرینه او دریشمن ایکتی بلند کرینو قربانی جراداین رازیناوین آزادین خوپیشاندان و دربرینه بهنه سرکت کرنو چالاگوان و ولاتی لسر داخواست کرنا سرکیترین مافین وان بهنه آزاردان و زندان کرن. هفدم داخواست دکین او ولاتین لپارزگه ها دهوک لسر پرسین سیاسی و رخنه و آزادین را دربرینه و داخواست کرنا مافان هاتین بند کرن و زندان کرن بزودترین دم بهنه آزاد کرن. بو هر پیش هاتکا هفشوه 16 گلانه جی دستحالاتا خوجه ها پارزگه و هیزین وین امناهیه به شیوک مدنی لگوری یاسا خو پیشاندان و گردبونوا سردریه بکن. و ایدی ماف ولاتیان نهنه برزکرن و دیسان دبیجین خو پیشاندان و هر جورک چالاکین مدنی مافک راست و شرعی و روای خلق مایه. برزان ولاتین برومت جواتا پارزگه ها دهوک بنیرین و باوریامه پنابرن بو جیبجه کرنا سیستم لامرکزیا اداری و دارایی و کوشیوازه که سرکفتی و سردمانه بو پریوبرنه باشترین چارەسەریە بو کێشە و گرفتن ڕۆژەوێ لە گۆڕەی پەیڕەوکردنا وی سیستەمی دێ بەشێکێ داهات و سەرمایە دهۆک بۆ خەڵکێ پارێزگەهێ و گەشەپەیداناوێ منیتن بوێ چەندێ هەم ئاستێ ژیان و ژیارا وڵاتیان دێ باشتر بیت
هم جی جریه کار و پروژن خدمتگزاری و استراتیجی و جرخانا گشتی و پارێزگەها دهۆک دێگەشێکت. لەورا divê bîreweriye da em daxwazê ji civata parêzgeha dihok dikin bibîte hevkar û piştevan bû civatên parêzgehên Silêmaniye û Helepçe û îdarên raperîn û germiyan pêxemet peyrewkirina sîstemê lamerkeziya îdarî û widarayî li ser astê sercem parêzgehên Herêma Kurdistanê. Hevdem daxwazê ji welatiyên devera badînan dikin ji bo dabînkirin û parastina mafên xwe palpiştiye li cêbecêkirina sîstemê lamerkezî bikin. Xêzan û malbatên serferazên şehîdan. Di çwarem Kongreda Êketî Niştîmanî Kurdistan qonaxa nîbûnevê dest pê kir. Serkirdayetiyeka genc û her êk ji hevalan Bavil Talebanî û Lahor Şêx Cengî بۆ hevserokatî û raberatiya êketiyê helbijardin. Êketî dêpxûreyeka bilindtir û hêzeka germ û gurtir dirêjiyê dete xebata xwe. Nexasim li devera badînan û êdî ev devere nema pawanxwaziya hîç hêz û layanekî. Belkû badînan mulkê xelkê wê ye û dûpat dikin ku hemû parça û deverên Kurdistanê meydanên xebata êketiyê ne û bi hemû hewl û şiyanên xwe dê xizmeta xelkê badînan kein û beravaniyê ji mafên wan jî kein. Dê selimînin ku nîbûneva êketiyê zaminê aştbûna komalayetî û misûgerkirina xweşguzeranî û jiyana welatiyan e û serkirdayetiya nûya êketiyê di xebateka berdewam daye بۆ berqerarkirina aştiya komalayetî li Herêma Kurdistanê û li Iraqê. Dubare pîroz bît 45mîn sal roja damezrandina Êketî Niştîmanî Kurdistan. Berz û bilind bîtin alayê keskên nû û nîbûnevê. Êketî Niştîmanî Kurdistan malbendê çwarê dihok.